Kublai pi baru asha katup khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kasengi kilong. Tap kerteng u Eugene lingdo banyak kunye kabai election na mau plang. Ai ke Dr. Didi Lapang Foundation da kamarti iko ya ke Jakari Kunsbet Ribhoy Presbyterian Synod Children's Home Haribhoy District. Kitbok ubak bante dor iki kena ki banlet ya kunye ka Muay Thai World Championship ha Thailand. But labu mau nong rim ban penkiu kerdan ya ke Shangpung PHC Shaka CHC. But mentangin pashki khubor bakam benya. Hindi kesngi umentri ketanak jangka kot kekia u James Sangma ulawan play ya mau nong rim ban penkiu kerdan ya ke Shangpung PHC Shaka CHC ringkat ke jingedon lang u MLA kathan u coming one umbon. Ya ke jingalang bu mau nongrem la pelong ha community hall ke Shangpung balapenya the district medical and health officer u Dr. A Ajhar bat ki contain pediang buram la yo nei additional district medical and health officer West Giant Hills Dr. B Chalam lingba ke jing penkiu kerdan ya ke Shangpung PHC ki jing thia ru kin sakiu shaka lai pho jing thia bat ru kilat a jing sumar kinang khambyang shu shu namar kin sadon sik doctor specialist bat ki wei Nakaliang coming one umbon haba ay jingkren ula ay kublay ya umintri rangba ya umintri ketanat kakot kakia kumju ya baro ki bedon benta ban penurlong halor ka jingpen kiu kerdan Shaka CHC nabaka long kasengi bansa jingken mau pateng la pateng ujim sang ma kumukong san ulong bakat kot kakia kadai kawai ka pakong san tam hake imlang salang bat haka sorkar kumta don kam ye jaka ay jing sumar ki bala ban sumar ya ki jingpang babunjan Shushu ulong bakajingwan ka klam COVID-19 haki snem baladep kalalong ka jing tunjuk bakraw bat kalapin kendit banle ya ka bedon kam hagajing ade ban penbahaya ya ki jaka ai jing sumar ki wei pat ki bala jing kren ki kentup ki wahe chnong ka Shangpung po chnong wa raban ka medical and health officer ka Shangpung PHC ka Dr. Chirmang bat ki wei token gesture I would like to hand him a copy of this administrative approval just for this record. Friends, really it gives me so much happiness to see our legislators, our MLAs, our leaders taking so much interest in the welfare of our citizens in terms of health. We all know how important and critical the health sector is. If we do not have healthy citizens, we cannot have economic growth. If we do not have healthy citizens, we cannot have happiness. Therefore, health is, in my opinion, one of the most critical sectors for any government. It is one of the most important areas which needs focus and attention. And that's why today as a government, it is really our priority to ensure that the health sector is not just affordable, it's not just accessible, it's also appropriate. What I mean by appropriate, it should have all the facilities available for different kinds of ailments and sicknesses and diseases. Eugene lingdo ubade kertong na ka UDP na mauplang hinni kasngi ulalej ban thep kerteng na kabenta ban yakun ya kabay election kaban salong shen habukren bikilat pathai khubor hadin baladep thep kerteng Eugene ulong bakathong jung enda ula job kalong ban pendep yakimati bala e dokpa uba SK sun ubala klat no dang shen kalong kabahe nang bagi kipa chung chung jong pasing amar kam ren kaleng sodong Apa ini tu ini dia, orang ada Eugene Sending dah, kau jangan pada keskisun, orang ini pertai, ngalong player football, kalau jula kaya di klub, player dari India, buat ngalaju lah kaya negari unjuk, ngalaju yo, pesenam player, ngalayo yo pesenam player, jongkari, matibet tam keajar persan, bagaya kalau nombrin, mengakuat yang kalau baik kau menang.
kumba kilawan ki pa haka apilite ayen sini wasap usul kumba mangit sekali o pa undang dekat bahwa untuk misalnya hi kedai gaji semua juga pa bagla wan sini mata kam jam pa ya ne kai ma kwa ban bot daga bodin mati sini kumba filai yang tu kasih bang ai karai pagbahi kila jet bagi pagbahi kila mo niya manila ka bayangan niya kun naka UDP mentahi malay semua ba UDP menta ngayon kun kurtong naka sen UDP taka jikim jumi niya ikin do ki prepare ikin ko ki prepare kaniro ka gawai wat ngam ken randin ngalong ilakay bom jukran din muju akani ka thong jogani ngalong wai terus kemat ngan yai purto Ke Dr. Didi Lapang Foundation kala ais ngobhai ya ka jakari Khunswet Ribhoi Presbyterian Synod Children's Home kabadon Hamau Sentai Haribhoi District da kakali Marti iko kabala ban pendan kam habaro kipor. Yakini kakali la ai hidaw ba lapang ubalong ukongsan ha ka jingelang balapelong hinin kesngi haying dor barshnong kamau Sentai. Hakatay kesngi lay don langru ikong WK Bla Chairperson ka Foundation Pastor K.E. Rimpet, Moderator, Pastor H.L. Marsing, President Gaselda, Pastor B.R. Pamshong, Pastor L.S. Nongplang, Pastor K.S. Ronghang, Senior Executive Secretary Karibhoi Presbyterian Synod, Kiway Pat ki Pastor na Kabalang. Kitimen Basan na Kasinod, Kikana Khunswet na Katega Jakari Khunswet Pat Kiway. Habakran hakatega sngi, uba lapang ulay tuo badai tang kajing tre shitom kabala banwan ra ya kajing job. Upasa H.L. Marsing ulai kikintin kerku kedo. Layo ru ikajingkren ni kong WK Bla bat kumju ru ikisul pediang ngobha na ki hebrit ki bedon hakate ke Jakari bat sumar yeki ki balayo pediang dakate ke kali. Jadi primary school light nanto amare negeri ham mesine nagale banira bibi sekretarian somoran ne nale banira pedisha yang sering yang nompuan ne tanpa ngambil sampai kalau orang babul kam kalau orang berdebana ngarong enjoy dan masuk tenang je kata betul before tiba light dengan tahu so we go to same halat non mai akong dong tu badan hidupan pun kita dan upaya berjuang di kendong dari belas surau ngarong ni belas surau pada takpor ni usipian tu dementar usipian sikrana di mana kita sini kelam tu upaya masyarakat jadi masalah dari yang lain kita kelentingan kimsem khangla denga banya ile begini dalam san mempules was 3 pastor Soren Malay Reverend S Malay macam hamrai pan ai me ni ki ploi man sha ena man ra ya khon yu pi chamrai balik pastor bangan pension school te mana bertemu manukan mana masih menunggu tertentu apa kot lagi ngalih tertentu mayat natulung kot balik natulung kot kemudian why this foundation kita kebanyakan lengkap dan kot kita disini Enlit yakun kin ringut ki kena samla ka jala ha ka rinsan ni leka jangka Muay Thai World Championship kaban long ha Thailand ha ka nong ba Phuket kaban stang naduk ka South Tarik haduk ka khat ar tarik ubanai nokpra arjar arpway kini kin ringut ki kena samla ki kentup ya upenne bor melim ngap umai tison nonglang u Andrew Maring Evanstar Nongspung ka Mary Christine Riang bat ka Phiba Shisha Kharmuti Hakan rutrik mentau benai risau arjar arpway kini kirang bat kita lekai ke jela hapok ke jingelam jong Presiden ka Muay Thai Association of Meghalaya uba Angelus Sun kilawan ye kendu yu Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke jela uba ban Taydor ban pan jingerap na kabenta ka bailut bicep ban let isyim benta hakani ke jingel lekai Nakaliang jong ba ban Taydor ulong bu unserap kat ke bau ula barukit bok kit riang ye kini kisamla bakin wan ra ka nam bat burom ye ke jela Komentali bukiwan ande buram ya ka
Jylla ka jong ba rengut ki kana ki yo 100% ya ka state bat komjo ya ka ri ni ai mo ko mani le ka ti ni ka jing le ka mo ka ban lo ma po Thailand kan te kumba pi lawan mi kune pat na next kam ba nakaliang ka jong pi maro pila ya penbiak la penbit la yang trish to bat nakarai ko bahatam kalau ba mi ya baik ni kan di official jom association ke jompi batna bagi department di berbeda menungin aban ya penyiar dan dia menolong ini mereka bagi dia aban aji harap cukup kata ada yang berengkam mereka ni kecing war kedua tu fikir ditambah dia duduk berpersengau bagi neki kena cukup malah saja kan ni irap lah ini ngidon kam baik orang ini bagi orang baik nama ini aja cukup tak ni suatu wah kan no kecing lu nak bentar iwe balik syeduk kenang bangin perhat akan mempelat inti nomor kelas itu departemen ke jongi hirap ya boro ini jengila kan dai tang orang mengirap tang macala sejarah tang atletik boro jengila kai ba apa sports department ke bade baik ini ke sorkar Jylla itu apa ngirap ni boro tang kul sama jongi dan ke sorkar kamla menyerap meniti yang lo ke jingdu chairman kul sama jongi jadi ingat dalam syanglut menyerap mereka tepat itu ifat bagai ke don kam tam kalau ke citrista Pakai kata kaba don kam tam kade ke jingele ke kun kaba in treshi tom shisha pan manra kana bro ya kan yang kesar ko jopi ya ka state bagi dari bro ta kade ko konsan nakaliang ka department ngimdon ni nga wi ba no retang ko wi no to gini trai lang nam ta na feel kam na ni ba ka kiu step ba kade ka kam machalas ni ba ka kade ka ba hidon jingerman na bolong potensial ro ta ya ki ko samla ki jom Meghalaya Handloom and Handicraft Development Corporation Limited rengkat ke jinge Trelang ke Office u Block Development Officer ke Jirang bat ha ke jinge lam u MLA ke Jirang uba S Sotun u belong u Chairman jong ke Development Corporation Limited hinin ke sengi ke Santrik Risau Arjar Arpoi ke pelong de ke awareness program ia ke bala ai kerteng de ke awareness program on handloom and handicraft activities. Kajing temu jong ke program kalong kum shibenta ban kintiu bat ban ai minsim shu yaki kam thanjan bar ki kam shna jing shna hathem ribhoi bar ha Jylla hi bro kawai ha ke sngi u MLA ke Jirang constituency uba S Sotun ubalong kum ukongsan ha jing don ringkat lang u MDC ke Jirang constituency uba Victor Rani kum usimbot kongsan lembat u managing director ke Meghalaya Handloom and Handicraft Development Corporation Limited uba H Marbanyang Block Development Officer Kasin Dardi Block Jirang uba Dis Imyong lembat kiwe ringkat kipat ba nong shong shnong. But the board but lima kini kichingai ke bo play la ai ke met ke jungi ngana iba la la ba no chisha ba bila proof chisha ba bila pindon kampok ya ke bo play la ai ni Shabangan room, seni support, entrance ating nilai am entry ane kapuli andame am dekasot jitna display here. It really touched me and it give us encouragement and not only for you, for us also, being the chairman of the corporation and the staff, all the MD, all the staff. They'll be very happy because they can see that you are all engaged in different types of craft or whatever you are doing. So, kapapile, kapa sultanat, but kapa nagrian jungi kum ka corporation. Nagrian junga kum chairman, kapat lalu EMD, baru staff, ba Nirhat ban nang treshitom susu ban ayon si Miki ba maki kenang yo eka jingslor ba kenang yo eka bor ba maki kenang yo eka jingstar ba hagene kesmi yesadon eka awareness pilih aga kurang magsadon awareness isi eka display eka ba nakeleng di officers kisa ay eka jingikai nalor ba mapi piladon lupa eka jingnang jingtip ke jingstar haga jingtip ke jopi Ti observe ke sananga susu ban ai ya ka feedback api ya ka jing kai api
pa pinangla susu banjo ya kilegi ji kai banang pindilit susu lemar gili mana kumbalong MDC gili nak kalian di Rabha nak kalian di Karbi nak kalian di Garo baru ki jai priyo ki kasi ro ki don hala la jong ki rukom than ki jong ki don ki bathan knitting mo itu is sayur nak ki don bathan ba lingba ki machine available ki kumkini di jan rendia Kaseng Nyautrep Integrated Territorial Organization minta kasngi kalapan pau i kajing sngo kia kabakraw halor kajing kiu ki kam yelek kai hapok kajilla Meghalaya. Hakabaya day bat kani kaseng Nyautrep Integrated Territorial Organization kaloong bekijing tip ba ai ketanat education ling ba ka RTI kebaya day bat kajing don jengki physical education teachers bat coaches haki school bat college kilong mar khongpong ye kijing tho bala penmi bat project haka Meghalaya sports policy kabakado ba ka physical education ka day banlong ka subject ha kababaro ki day banshim halor ba kami ko ka statement no kontrak hasan trikokas uang ban kentiu ko sport popular uang bai kata ka commitment kon nuan rakyat kata ki gold medal no how art for sa hendrei tengi lapat ya kene ka physical education teachers limba kene ka RTI pat ning yo ka jubab ki school ki don hado khatsaw jan terus pak nai pusaw ka bak naduk ka primary apa primary secondary bat ka high secondary school bat kiwei SSA private unaided deficit borok ki kontrop ki long khatsaw jan terus pak nai pusaw kabas ngau thamula pat kalong ba nagini ki khatsaw hajan terus pak nai pusaw kinong hikai PTT charge ki don tang saw kata ka bamla ban priang hakabaar ngilap yang yakini ki sawngot ru hangne kala kranchai ba yakini ki ban thabi ni ka kambat ki ban hikai kini ki kena ki ban pas ka physical education hapo ka diploma lende ka degree henrei hangne arngot ki dei hok ban yo henrei kabe dei ba hapo tura udei u arts and craft teachers hajuai public school udei casual teachers kani ni la dawa na ka sarkar lingbau menteri rang bakdo bu udei ban tenthamai no bat ban create ye kaneka immediate contractual appointment redeployment attachment of physical education teachers and qualified coaches in all the government and private school khnang bangin wan ra ye katakan national champion olympian how arpo sa bat arpo phra kani kandai kawai kalat lada ka sarkar kadon ke jingkit khle ban create ikini ki post khnang ba kandai ka wei kalat yo kam yo jam iki khon samla juni kibla pa se kane katkum ka official record bangi yo yakini kibla pa se kane ke PET kibla don ka degree ba ka diploma ki don kum arts pangot te mengi pangi dawa daga 4000 ban create kata Kanartyang Mudop Coordination Committee, West Giant Hills District, hakan Ruturik Urisaw Arjar Apoi, kelalapan Nikendo, Yau Director of School Education, Halor ka Jingsha E Ben Yiki School, Hagite ki Artali Kishnong, Kanartyang Poshnong Government LP School, but Kanartyang Mudop LP School, Hakabakinongi kay Kiduna Bha, but ki Ying School Ru Kilashu E, Klem 1 Banchnapan Bha. Kani kawan Rajing E, Ikikna Hagite ki School. Kilapan pauru baka skul kambiang ki Jakashong wat kapen khanaru kimyo kababiang hapo kini ki skul bat kilayat huru ya ki jingduna ki tiar skul ban pendon kam bat kiwe kila kerpat ru ban thung shushu ya kinong hikai bat banchna pen bhano ya ki ying skul ha ka jing ya kendu bat u director ulaong ba unshim khia ban le ya kabron kam halor ka te ka jing dawa ni kerpat yau director taun snobha banyo no i school building ngin si kendo ngin bu appointment batu new minister jong education ro shen ngin si kendo ban layout namar jinjar jong ni na school ba skweru long nimpat don ga proper school building menta ketu kebadon ka Mudop Nartiang government LP school kamdon yel kejong ke school isu long school tang hang committee hall pat hang ni committee hall ro nadu class 1 up to 5
Kimdon yaki dividing room namar ba yeshong di committee hall. Tikin kini kalong bajinjari kena ban sutu namar class 1 ru hapan singap ya class 6 but point 3 teng hi pun puli point 3 kalong ba jinjari kena class 6 class 2 class 3 extra bunta tapi sutu namar yeshong belum po committee hall. Tidak ada bayok proper building school di school tolong kijing toy ke pakhampai kena school. Tangta. Kimentri Sorkar berkentup yu Hamlet Darling badai pet yakatanat sin da ardi u James Sangma badai ben pet yakatanat kakwat kakya harungkat kejinga donlang coming one Umbon MLA ka Raliang constituency u BDO ka Lasken Dr. Brightstar Langbang u DC ka West Giant Hills u Garrett LNS Dykes u PK Boro additional deputy commissioner u USP BK Marak bat kiway hindi kasngi kila penkup buram ki kattu katni ki skin hon self help group SHG kathan halor ka jingla changki banle bhai ka kam ya kani ka jing penkup buram lale ha ka SHG mega camp balapelong da ka Meghalaya State Rural Livelihood Society ha shangpung musim kum shibanta ka jing rakhi ya ka jing dap sanpausnem ka jilla Ukaming wan Umbon ulay thu baminta labun bha ki SHG hakathan tang badang don kam bantre shitom shushu para SHG nalor banyas ngau thu jingmut khanang ban kham yo shushu ki jingmentoy usembut kongsan u James Sangma ulaong bakajing penkup bor ya ki kinthei kalong ka badon kam bha namar kilong ka dak bakajilla kanya chaprang badon kamru ya ka Meghalaya State Rural Livelihood Society bantur shakmat na kabenta ban pentikna baki kinthei kinyeng halaki jong ki kajat. Unquote. Today, we all know that women can be the greatest agents of change. And we see this happening in front of us. What we are witnessing today, the silent revolution taking place in the grassroots, is this change that is taking place, this movement towards a great nation. Building upon the principles of social mobilization and attempting to strengthen institutions, the Meghalaya State Rural Livelihood Society has shown how critical it is to provide an outlet for the innate capabilities of the people at the grassroots of our democracy. A dedicated and sensitive support structure is imperative to induce any sort of institution building and, very importantly, empowerment process. Along with it, facilitating knowledge dissemination, skill building, access to credit, access to marketing, and access to other livelihood services enables our people to enjoy a portfolio of sustainable livelihoods, and that is important because they not only become support systems of the people but support systems of the government as well. Bat da kitu ki khubor ngila poi shikabukun tat adu bing ne shem biang khublei shibon.